Sarawi. Ngikos ko siya yang child Ngehn Sarawi ni tuon buk Sarawi masani isi. So nan katete mareng Ngehn Sarawi referred to as lokayan krikon the run watch. Run watch, I mean in Hebrew, pues we spirit the wind, okay, be siniang apkai tek siniang may pito siniang ang me ipito breath the pogong cheban udialan sa me kauna kapagata atam a pogong ngene a pogong angen maur or wind siniang me min wasa me pitngin Sarawi to which a kauna breath upon them, breathe upon them. And so maybe yes at asang mela asngak breathe upon the disciples. Asngak te borel mon agat katla nan lang oi kitong rel Ngehn Sarawi me uti ta borel yeah running Pentecost. In the New Testament he is known as Paracletus nan Greek lokayang Greekonta Paracletus me weweki son sawas me pakatarton sawasay child alongside of us. Okay? Nan Genesis euriao akatete me ni sambawa cha mona kapagupukta and the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved on the face of the water. Kampawatak na Genesis. Ngayon, ako sa one, the earth was dark, or without form. Wasaw kasalita Ngehn Sarawi, offering, we makmakit sili. Okay, Ngehn Sarawi, offering to each pipir sili, mimi sili on the face of the earth. And sa makauna masan, ang Ngehn Sarawi create. Okay, Ngehn Sarawi ay power in God. Kaya sa makauna masan, Ngehn Sarawi create. Masan o yeyi Jesus. Okay, God Sam got mo. So 3 in 1 create this earth. Okay, kauno masan lokayaw yeyi Jesus magchapang watak na isoneo. And the masan o kater nin chapio. Ta isime ko sa Jesus. Iyang erkot ni chapio. Ngehn Sarawi yeyi power in God. Okay, yeyi manaman in God. Me ale tama kauno masan iyo o create. So imendaki win pweg win so talking kasinan wasakis offering on the face of the earth. May banda siniang apipir sili. Okay, I got sili on the face of the earth ni nansanesisewa amasani. Is also present at the end of the scripture. Ngehn Sarawi pilsansal ng kodial, Reyesakriyaw, so emiminan Genesis, emiminan kodial, anan wiwya, kachayl watak, ekotti, triata, bon warongo. Okay? Ekotti rerail. Pwegi rail posonla, ekotti aude rail da, o tatangan rail. Okay, anan kodial Reyesakriyaw isakisu, and the spirit and the pride says, come, and let him that hear come. Let him that is thirsty come. Whoever will, let him take the water of life freely. Okay, Ngehn Sarawi, pang tuwaja kot retail. Ngehn Sarawi inganen kot. Mama yung child en kodo magchild tubangi. Magchild tubang kakano child en kodo re. Puya pangkat ki yung child pilang kamor me cheban sujoka
mempurang nimpilkita. Okay? So Ngehn Sarawi, he is God. Nana child more and so he me power in God. Ngehn Sarawi, ye ngenen God. May banta onge child, chewi awigida layer de takesilu, paluar, soul me ye maliel, papa minang, alala child spirit. Spirit a choror sang Holy Spirit. Holy Spirit i Ngehn Sarawi. Okay, ama naman kitchal miya pina child spirit. Sa man child sapal, Holy Spirit miniminiang our spirit. Okay, nan Roman 8 kasaya. He bear witness to our spirit. Holy Spirit bear witness to our spirit. Ngehn Sarawi katede yang ngana child ka mag-child sa riyang God. Okay, mo rin na child panipsapal. So, and so what komyongoy chaip sapal cha communion kitawasa God through Ngehn Sarawi. Poyaki Ngehn Sarawi katlong lala child. So Holy Spirit has the attributes of God. Holy Spirit has the attributes of God. Tayo attributes. Isme God, te tame audeta God, te yamomen God. Okay, attributes to it are amor, te easy. Okay, he's God. Ngehn Sarawi angi tama God sapalmanki. And the third person of the Trinity, he deserves the same reverence, respect, and honor from us. Okay, ikos kosaya Saturday yome Ngehn Sarawi itra mepil God about Ngehn retail. Okay? Kompansa cho weweki, ipansa cho weweki, lauk cha poson, lauk cha lugelong, Jesus nana cha maor poengat kiangatra, sawasan Ngehn Sarawi pachangak, ka mele achay maliel sa ka comprehend, achay maliel sa ka weweki, mekot mepit kauno. It's too much for the small brain. Okay? And weweki, kot mana melap. Kaya chamangi ya kischa. Apsang ni chabang poson tama puksaraw masani abang kakosokedi kawewen masanin mepit Ngehn Sarawi driyun God dua kecayla ramas chay kapagpagtan ng momeni saya na kawewe to mechay rasang kutor arimo me aramas chaman tebenta layers silu ya taisi evaluar a soul, a spirit. Abel do ta chai kotra man, kot sam, kot na, kot Ngehn Sarawi, kot man, kaite kot silman. Okay? So i moment me mas anigi me chai kapagpagtan mo ni. Pwede chai bil spirit. Yeah, chai choken mela. Chai kusang nan lang chai choken mela. A chai morin pun sambawat pang kasaleta chai pang puralanan lang teso. Yeah, so chamaga kapagap kiya panina yung and puralanan lang anamana pilibil yamu mana waun ki kot pun sambawat yamu mana rapak yamu mana muidong iyamor puen kakaon pun sambawat ime panalo yung purala wasako dosang niya puksaraw ka dede makauno na siramaya yung limao mataway ki chalta mona kokone ki chay panapul nang kapete na chay nono ko Checho tiarata nang puksaraw wasakis mesiden wiyata ramas. Checho watakata. Chay watakata me God Sam chay ko sayaka. Jehovah Almighty God. God nalango samba. Okay, makapagata ramas. Karita pagkijan weweki me pitkitra. Checho pampin matawata po checho weweki. Isme plane ta amor. Isme kasaneta me yamo manchumui pantasonga, salangay pantasonga. Chesto, chapentacha morta. Okay? So mia me man. Me koyak, me lapalap, me kako me koras. Me matawig chalda o yag chalda. Okay? Muidong chay papa inono and kay buig chaldi o kamaor ke child. So auda panaramas koros miminang puksarawi. Planen court metoka ramas koros miminang puksarawi. Tami pensa sa ke karapana ibuti pon sambawat isu kumatek puksarawi. Ngai tami pensa sa ke tami planen court rongya isu kumatek puksarawi.
Anan so me chel chaptar chai muiton Jesus a chel mor chel chapta wi wada wat. Chai pan we kita san jojo me pit kuprang kot me to ke trail. Okay, Ngehn Sarawi is a blueprint. Magchabang kawata ni mweo cham maok yen style and songo chabang wala find up ya blueprint in be ya me pang kawe ya momweo puengak changak yata ni motuecha mekchai nangiyo. Okay, so chabang wata puksaro chaban oso tata me kuprongot me tokeya me plan on atam noor. Wasa ko saya Ngehn Sarawi malakan map chokosta welcome kumail. So Ngehn Sarawi court ras separated. Puegi may bang ko saya ngoy ma kailong ala sang ya soul kailong ala ngenay pain ngenay arduecha kiteo imo yata aramaso. Okay, imo yata aramaso. Aristokak separates ay spirito. Ay spirito pan pati isang niya palora pan drop. Popudi. Mela. Okay, so spirit I court, Holy Spirit I court, iraye utra. Chaypang watak eu character de eu attribute de eu out the pangkauno omnipotent. Omnipotent we weki. He's all powerful. He's all powerful. And it's called the power of the highest. Okay? Manaman and wasakoros melela. Nan episus. Episus eu riesak riau. Ekos ko sayame kauno kaya sa atasan Jesus mela. Yer kamotang din pali right side pali koyo keni a pul ruler amda wasame leila palikoyo keni wasame leila sang ruler takot ruler Ngehn sao kan magan muye kile maral kakaon nan wawa adori di dayo adoro de pungan aramas o pungan Ngehn sao kan magan bilmi misele nan wawa. Okay, dominion, a power, you was songat chorus. Jesus mimi po nangi. Ileila tolul. Okay? Ako saya ni answer what? O bil mor me banggoto to wacho mor moren mela. O ebil ko saya riesa kriyawo ko saya. God pulsong korrespanal yan wong Christ. O katkiyang Christ manaman and kaun momotso. It's momotso kamuyongoy. Kutra aramas. Maposon la kauno. Kay de nimo de John paso ap kitra como yo ngoy momotso. So kauno ansa me Jesus peki ang kuprongochi yar pola a kauno kaya sa tasangi kasapulata ponangan mekoros ang birkidi ay munchichi kan ban neko o yar muidangan kaunta momotso. Karita como yo ngoy Japangkin kapaka tebil Japang kokosan nan confidence nan sangan kaparaparme isu pambaba man wimby limby scary cat God. Okay, I goja imo puksaro masani kaya sa talaro po nangan me koros me komat te me count te manaman ebil ay mo jiji koros ko ti rolel bane a momotso ime kakaon. Niya panan ki kasane yang ya scripture ay kos ya bises e riesa. Le riesa kriya. Scripture kay tek men pipi silinan wawa up men tabretio kosan lale. Okay? Pues kuwasa kos ya is omnipotent. Omnipotent what ki makasapulatar nalang po ng authority, po ng power, po ng dominion, rulers, po ng markers, riyasya na masaksitin. Po na kasapulatar, okay? So ikang kakilakay ki child, iwan na child sa achay koto, epansansal niya child confidence, kay tekpaninda, yasay koto, ayat mamorin masapuyek, ayat mamorin peredi.
Ayat yo poco tala me setan ke lail pue. Okay, pokita istowewe ki me puksaraw describe puksaraw ka wewe ay kodra omnipotent. Omnipotent which are all powerful. Arya bansawosa mayutani kamelele yisi abansawosa kido confidence ayma anso na checking kapakap. Check kapakap ki try ya be main mangay main try udi ni marang count Jesus. Check confidence child asin sin mo stay min so mau. Amalapa ko to main mina wheelchair. Ajay mata ko pinbuklar. Ay, so sa makauno pansapin. Okay, tama ka luke ito manaman ang got machay bangkilang irailakan makauno ito tongki mamokit nan manaman. Confidence re osama puksaraw yo melel. Okay, episos e uriesak. Lel riesak yo. Puksaraw yo melel. Kauno kasapulatalar Jesus o ponangi. Ponangin songkan lel kansarapel lel motor miminan wheelchair. Okay? So abansawa sa machay panasa attributes in asa yiskot kaidek asa dra ado aposa mauro tame kakong abaninin sa wasa achay kapakap ka na bang bold word ki kapakap niya ima asa machay kapakap niya ima coach can menga salita ipo wrong person. Okay. Luke eusilisa klimau. The angel answer. Holy Spirit will come upon you. Power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called Son of God. Ma sa metulang parang Mary, yara ko sa yaya makapanayin kita. Pucha kapang iyang mara Jesus katong kisante panaramas. Meron ko sa yaya mo second ja, wendi ang all. The second ja, say popod, Mary no popod, puksaro ka tete mi rascho wendi pa na. Okay? Kano irong aralalapot. Iray no popod, child membombe mo in Japan, no dra, child wipe na, ro wendi pa no, lisa yan ang garbabe. Israel puikir aray custom mana kapaman pakitara po te sinin rakinda sinin engage lo kayang wai markolar engage aras chupana tepil eupanape child men why yo men pombe kasama nila culture and God. Okay, child ipan panawin na isin mana kapope allowed lar mia yara aksin beren or ngayon taklang cheserian court ches chokon buya ni tuwen sambagan buya. Okay, may biyan bil ko we yang away ay sa repene no lel ni po nga buk tama chepang niya chepang kay buiditi ya tiban chepang wendi pa na sa chokapopod kay te kupuran court. Okay, I wendi pa na me court wawn kiyan me kasarawila. So dami ko sa yaki aral culture aral tiyak so sa yang ral makalikalin kupurango John boy tari aral. Okay, porque manakap man pakitara po trena panini raschupan panchupan olaw kapupod aparew irapan liapan wi koko na penchuang afraid o morempareo raschupil wai wisilin anrot. So rawian na makalakal. Okay, so kapayan got mimi poral. Maria nan storyan matu eumeu koskosaya. Kauno irong di masamas ke Mary. Okay, chay katlingan magan mol ki ay kung kosay sansal ap melel Merik de Maria kay te ki go chaman. Okay, eli tuwe yatra tuwe komita makamili. Kauno irong di kauno masamas ki amor kauno punki. You have received favor. Imetro lang ang tang. Okay, kaya haliti masamasin God. Coach pong ginug po kita. Email sa. Kauno mangi tame amoro masamas kimowa. Ele aktigitike mbay. Yo non popo descho kamkamal. Po kauno pa kaklikiyang. Po saraw masanime. Murin susa ba kolale hapot Mary.
Rascho tuba no lau Jesus iputi. Kareta kechailasa nia chai watak Ngehn Sarawi chailasa me Jesus special. Kapagapungida Ngehn Sarawi. Okay, kahit ko to ipod Mary. Okay, railakan me sawewe kapuk Sarawi rakos ko sa imal. Rakogaray ko sa ikamal. Kamuyongoy chaminan masanen God. Okay? Omnipotent. So wasa chulongon talang Mary Ngehn Sarawi pan kodobom. Holy Spirit will come upon you. Ngehn Sarawi pan kodobom. Power of Almighty. Manamanin God. Manamanin God sampan. How dare you kala? Okay? One quarter manaman creative. Lang mia olengot liangot kauno yeta tongkier nanistrian mokitin Ngehn Sarawi para pukisama laro creative metuetra among ton Sarawi batrok and wasang kautoko presence of God so tuetra Ngehn Sarawi mokit laut nampungarel batroko ansa marakapakap kipo usila creative mo. God machay what the God ang puksaraw makapagkataramas. A patlong nan momotso. Okay? A patlong nan ikos ko sa yasu sa street makabantay bilong ko research tamin dinda mokitin Ngehn Sarawi yan so ko mengito kape ko doon kapakap aramas kapakap ngiyosey. Mauya-win real life tacha panchuka melele pupuk saraw yoko saya beya chulongon talang Mary Holy Spirit will come upon you. Power of the Most High will overshadow you. Manamaning God may lela Sarawi panaw de yukala. And the Holy One to be born will be called Son of God. Damian and Dagame Sapulamangod, Pugistuya Wigida, Mary Joseph Wendipanerawiata. Okay? Joseph Koton Yangatra Apaliata Jesus, Nia Adigimea Na, Baban Sambawat, Puxaroka de the young child. Jesus, a book. Arwana Pilsansal me a kapagabuk, Ibudren created ng kapeten liyaman mesay kwendi angol may pon. Okay, so mo kasaliyang kamui o ngoy. This God is all powerful ekakome karos. Mo na jabang yung kapagap ki cancer rapid chachamanda me mar koros Jesus ilaylasang tuwa kauno ilaylasang ekakong kasalita ekakong sapang. Okay, ekakong sapang problem kamuyongoy chanane liki me ekakong. Okay, so kayon attributes mo sa learn song isak limao. When me meter sangap song isak limao sa melis sa learn. Mi bang watong ka child malawlaw chap child nasa me imomen ko chama. Okay, so iban when now we get point bang so say attributes pugchana sola. Po makcha sa isa chakocha me woksang sansal chakaikan. Okay, me woksang ko teikan me sambawat pompongi ataposan pan lautla. Atakaporapor ke pan lautla. Okay, so number yaw is omnipresent. So maintinda hi ikos ko saya quote Sam, ikos ko saya Jesus, ikos ko saya Ngehn Sarawi. Iraili utra. Okay? Study magchakos ko saya Ngehn Sarawi. Is omnipresent. Omnipresent is present everywhere at all time. Okay? Everywhere at all time. Imo kay ganda. Kecuka kapag takmay kung yakin siya work kita. Tepil mo. Magchawya San Sarawi Cincinnati. Okay, San Sarawi Cedar Rapids, Iowa. Okay, San Sarawi Maui. Ansa Trokis. Okay? God such a Satan limited was a mimi miselia. A mimi
Asia moin. Pwede ka na pong itikitikan sansalikan o kailong Christian. Katarpasang na demon kan, na agent kan. A trial quarter, a cut was a chorus and so drakis. Okay, so court, ilela, o court, cut was a chorus and so drakis. His presence everywhere, all the time. Okay, Psalms, Melkaka, Epukisilisak Tua Wisu. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? And Mark David, asa, kauno puekia relationship a wangi, ekene wang koti, puksaroka dede is a man after my own heart. Being good, kosoyame, yola man mawa ay mongyo. Gira eo nan relationship. Peni ko sa yawasaipan gak roksanguk Ngehn Sarawi. Yawasaipan gak flee from your presence. Supposang wasakam gatiya. Puego wasakaro sokola. E wasama kono kat wasao. Okay? Ngoy mi bilasaki tuji chapta kon kaitang kona. Wauniki presence of God. Melel Ngehn Sarawi ama sanir me yang kecai wasakaros an sa may baptize Ngehn Sarawi o yauna na Romo ikamelele me okay kumail rongera story yaleta Christ niot aniesil rancho niot niara niesil ay baptize Ngehn Sarawi so jame pulpa boy so jame kawit kinyang Ngehn Sarawi apo watakata iwatakata tuan Ngehn Sarawi ng Sarawi Arangay kokota paika klang sili Ngehn Sarawi amaka mimma takiya. Okay, and so what you ibopti mo is slain in the spirit. Awa tayo wonon kanan trato. You can sola kon wasap kun konta wasa. You ya megot toja. You ya kapakap. Sola kon wasa o konta wasa you ya mama ye. Sola kon wasa o konta wasa you kokoror holy laughter. Okay, miya holy laughter me ang popol danan kapeta man kasto wrong story kaparana pa ko koror tuja koruro ko tato sa ng kapeta man oporye kasto kakawudi kasama ng kawudi apa potye ngarak me ko koror tuja moy kat Ngehn Sarawi ba pag wiya ko korur chebanda ko korur malap koruro tuja overtake us kaita kasto so jam powerin koruro. Okay, korur me keosa me pulitasang ngoy kamelele tame Ngehn Sarawi como yen experience me on God mia pereno pepol re. Porque I'm more so bound with trust, trust of life. More in Kiyode, more in Lucia, more in Kailok. So I minan song on the raya experience Ngehn Sarawi tapoy. Okay, o tu sila kon wasa o ikonta wasa ilokol kaya turor. So songan payo ko karos uya witong ya nanawa tayo me minan charge isola ka udat te kasinen pasang. Okay, wono na ya po experience song ko makoto. Karita murin mo kola ya aware Ngehn Sarawi ye yang ya seli. Puegi ilo kaya ta song ko icon. Okay, okay ramas ron ras chuka melele rakenda so Ngehn Sarawi mo. Hey, Ngehn Sarawi abang kay buiti wan Ngehn Sarawi. Amo kay buiti ay konta cho sa ngenda. What kami akot? Ngoy meso darabagi. Okay? So omnipresence magchapa na aware makot ime ini duwan masano masani mekot wasakaros. Kapanalota chay bilkang talkative puchapan ayay kot kilkilang ya. Okay, yeah, ikaw no kilkilang ya. So Japan aware of his presence. Kasluon da omniscient is all knowing Ngehn Sarawi nganen God. Retail. Ewa character omniscient is all knowing among mekaros. Okay, omniscient what ki among mekaros. So kakong mekaros, kat wasakaros among mekaros. He is all knowing. He knows everything and nothing can be hidden from him.
Soja meko cheka kokisangi. Soja meko cheka kokisang Ngehn Sarawi. Cheka kokisang chay boat, okisang ne chay siri, okisang chay penine, okisang Ngehn Sarawi. Kauno soja meko cheka kokisang. Lela chay king sin lamalam switakan, kauno mangi. Lela chay sin matamataw makin proklakan, kauno mangi. So masoja meko cheka kokisang God. Nanom kelail po na sakot. Nanom luwet po na sakot. Punan soja mekot. Kajaka ko kisang god. Okay? Kayong current riyawi sako masani. These are the things God has revealed to us by His Spirit. God revealed things to us by His Spirit. Kauno kasaliyong kutrail aramas may sapal. Songkan mepit kupura, songkan mepit pangkoto, sang ni kawitin Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi, yingenen kot, kausan lale chel pechelip sapal, so kauno kin masano Ngehn Sarawi kin kasaliyong kachel, songkan. Okay, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Ngehn Sarawi katogay panakachel, nampungong chelo kot. Chay bangga kon tatame, prompting of Holy Spirit. Tama kaway din Ngehn Sarawi po na chay mong yun. Lil di babe. Chay yu pipon sa saliti pa chay kan. Nganan jojo yu bangin toki ki chay ma chay manokela. Tak chay wiyata te, tak chay lindate, tak chay toke. Okay, may ko chay deep. Ma chay pipon sa chay say confess. De a chay pilipil ka na chay kusanti kan prokla. Chay chokon. Eng chay kan wiyata deep. Chay kan wiyata sapong. Miyang ngayon jojo yo banggo to mamakchay manokela. Abanggo to ma arian sa may ko to ma yaraman taja shani the way yaraman taja pabon sasa. Apitak rin Ngehn Sarawi tayo mo. Puigin mo yan. Okay, kakosay si balala tami ko nonginda. Ngay ngarakoy selyo ngay bluye todo winan more. Ang ngayon jojo yo bakin natakya. Ay ganda Ngehn Sarawi tayo mo. Tami wiya. Taminta. Ansa may didak aking kamarain. Ansa may aking kamarain to, yan na repent. Okay, yan na pakmak. Yan na kapong yola. Pwede Ngehn Sarawi, akatslongin sa wasay kitayl, kahit ya, may kaparin kitsuran, kinindin tatong ya mepit, kupurang goto planin kot, aplela chayl sapungkan. Chayla na chok wasa, pagchay kakir saulang, apuye mas kuno salang upon nipaling ngayon. Or child, sucha kaparani ko cha child lama chay mamao. Yeah? Omniscient we work emangi me karos. So chay bangkin prompted which abangkin sairki ya chay monyong tama ko prongkot. Ngehn Sarawi kin sairki ya chay monyong puya kacher lale. Apilut me pit kauno, kamuyong ay sucha we work rirkan me pit kauno. Aramas man me sapal. O sola partner wrong Ngehn Sarawi rong kawitin Ngehn Sarawi ekak mangi tamerkan maramas korusias chuweweki. Geramas korusias chuwewe. Chaka kip sapal makchelip sapal kay tek chepil songan level choyo. Melel me koch kiyong gicheler Ngehn Sarawi ap me mano sola pona sa Ngehn Sarawi aban rong mao. Tame rurkan me pit kuprang god. Mem amak child sapal chap child chay sa partner wrong Ngehn Sarawi chay pilbuya Philippines na child tepil akan masana child mentaki at chapang yang chay songrer kan chay pilban so long up salong upon. Okay, Ngehn Sarawi abandodola na lesson na kampan mangi metuwe charamas beginning since wetla. Iban stikong sa point me ko sa ya amangi me koros. So just chaban open on Ngehn Sarawi. Just chukonong asa tama chel paddle dama chel struggle. May bango saya I struggle lost inang nuduk yet we awake tra okay mi pepe yang ay nakitalapo swit kinda amangi. Okay, amangi. So Momo na chabang kapakap kiria wen sansal. Precise, sansal, pisechuk, na chay kapakap na nano. Okay? Isoy kasang ya
inangan laste, inangan nenak, isu kasangya ni marang kaun Jesus. Tami ko sa yagi sangan nenak ape, pueki chaiken okila, chailorken struggle, ben mi logolok selio kai buye di. Jechko nong okiyak selia pa jai koros normal, normal watki, tamele long le long ya chai sanga choyu. We pa na chai tatong ki sawasan Ngehn Sarawi ka sampal. Po may pan so lang ay papunsa sa Ngehn Sarawi tan pam pop. Okay? May pan alyale kawit Ngehn Sarawi sawasan Ngehn Sarawi pan wi kikelal koway. Puya ki kachton sa wasay ki chai ni song koros. Okay? Ni song koros. Eu attribute the character in Ngehn Sarawi eternal. Eternal to chawatak nan senesis Ngehn Sarawi yang mall, kachawatak nang kodial, may watakataw, Ngehn Sarawi yang mall. So eternal. Eternal what ki so chayimui. Ngehn Sarawi ye ikot, o so chapi so chayimui. Ever exists. Okay, a pain miota. So Japanese na kachukak kolatok moni po kana sa isa papa. Sa isa no yawa sa chapsanya. He has no DNA. He forever exists. Eternal is everlasting. He has no beginning, no end. Hebrew 2 isak payo. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciousness from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Dami ako sa saya through Jesus. Puwagin diyang Christ. Sang nisawasan Ngehn Sarawi may always be there in the eternal Spirit. Eternal Spirit awat ki Ngehn Sarawi ya. Ngehn. Achukan mela. Ap mo eternal apatrapat. Apatrapat so maapatrapat. Kamu yung ay kakliki. May mangi, may korrespondan apatrapat. Apatrapat. Kamu moin. Ngay sambar lemaisak. Kamu moin. Zisa kapet depil. Isa kriyaw ape. Ngehn Sarawi ya. Ama. Forever exists. So emangi di naramas koros. Emangi God. O chakak relayan. Chakak ligligime. Chanane sawas. Sawasin kamarain. Sawasin ka kelail. Okay, sawasin ka wade. Chanane. Sapul masawas. Okay, child pay. Ngehn Sarawi kachlon dala child. Okay, God seal what ki stampi yung kachay Ngehn Sarawi. And sa machay lipsapal. Okay, the day of our redemption. Holy Spirit could not have taken the place of a person of Jesus and relate personally to the disciple unless he was a living person. Aptame ako sa saya, Ngehn Sarawi, imendaki mi yaramasaman, pueki chepang kila ni chapio kaitek, chay songan uyata ko chen duwe kichay la. Kichay me sa kichay sa is kichay li chay pen morta. Puksaraw ka deti ang chay me chay ka pukipukitan duwe chakot. Okay, so kasaya me Ngehn Sarawi sa is kichay, at saka relate ang kichay. Kichay lan marain ki count Jesus. Takot relate. Katogay kichay pa na. Okay? And so me kichay lipsapal, Ngehn Sarawi, katogay kichay pa na ngayon. Iudra chay lo sola Jesus. Iudra chay lo sola kutsam. Okay? Kichay mir nan relationship. Pen Jesus masani. Nan sone sakpayo riye sa kewo. Chay pakongi. Kutsam pakong kecil, boleh kecil pakongi. Iyo kutsam kausan lala kecil, ayah Ngehn Sarawi mimere kecil becel sapal. So abang kasaletai. Okay, boleh kecil pakongi, repan kasaletai rel kecil. Okay, drion in one. Medue cepal waraman kau yawi kita layer silu.
Kilum kan de sang pon mangom go di lel ban ne mo ka kilang ko ilong o yan is chuka kilang o malia lam papa mo menang men da soul I was me enemy yo kan doke a child sola anane koirta malia la anane mata on Ngehn Sarawi papa mo inang anane kaunta kawitin Ngehn Sarawi poson kaitek papa mo inang a lale sango anane mes acha espirito mini yang Ngehn Sarawi. Okay, so ibo mana try kojo. Coach Sam, Coach Na, Coach Ngehn Sarawi. 3 in 1. May koskosa Ngehn Sarawi, koskosa Coach, koskosa Jesus. May koskosa Jesus, koskosa Coach Sam, koskosa Ngehn Sarawi. 3 in 1. Okay, may koskosa God the Father. Pin Jesus nda yang warangko. Pweki manonda. Yata bang kasali yung rel Coach Sam. Ako sa kakilang yo ya kakilang sama yo. Okay? So dami ako sa 3 in 1. They are just one. Hallelujah. Okay, so kawitin Ngehn Sarawi lala child. Mala yung child. Karita machay sa trip sapal. Child o sa Coach ni at. Okay, rong sangan melil kame pit kauno katwa sa koros. Jebenda. Okay, chabang wayang pangapo chay gele. An sa Ngehn Sarawi mir lala child rong. Chachana chay maliel sucho comprehend sucho no weweki. Pwe chika weweki laudin God. Apo chay mong yung pang bungki. Pwe ku poson tetatokin Ngehn Sarawi. Me uye so mas lala child. Waban sa chay kapakapa chay koporoporki at chay kocha. Pweki chay la saik. Osa chay ban watakata chay lor kamelele ariapan influence apan kawit selia chay wiwiyakan. At chay kamelele mi. Tama chay kin kamelele kumpati na wiwiya. Ika sampalan wrong. Okay po may ban au yaw deki ay malyele am kochen Panaramas me wiyata so dros ngoklale. Ari panasama o ay kotra mela. Amay watakatar puksaraw ko saya am kotra yamomo ngayar kamelele. Apan sa wasa momanay mamorseli pon sampawat. Ay likilik. Ay koparapor. Ay bonasa. Hindi karita ka sambal. Chante sa maran court. Apchana sa audapani. Easy. Tame kakong, nupuksaraw masani. Hallelujah, Jesus. Kalanganin kami. Kalangan kiyang kami sa pulmamu masanang kit. Kalangan kiyang kami karusya kan merong-rong. Iyay kapakap saban menasay kami ila. Pusan mamaur ko pusan pun sampawat. Pusan makamaur kichala. Kahit di ko siya nagulok mesel. Lukwar yang kami yang kachala na natin maur. Apran koros, anso koros, wasa koros. Sen asayis kami. Pat pusan en mimi na nat court meseasa. Sa kaprayang kamuyat kapeng. Kasabay kalangan ng kamakaon Jesus. Muyat kaon at sang kamaur kukulata. Amen.